ua na osfa ia Israelu atuai ma le vaa o le Galaxy Leader o se vaa lau o loa ma tau fia le Houthis ia Novema lua felua tolu. Ta Westminster puipuinga Israelu o Israel Gats o so inga nei o le vaenga o le Operation Black Flag a Israelu ma o le awha o peo na tutongi e le vaenga leo le Houthis le tau mo a lato ngā yuinga ma o so inga sa whaiane ia Israelu i le tuanai. E tupu mai ve singa ia o lo iai le pāremi o Israelu Benjamin Netanyahu i Amerika mō talanoanga ma Donald Trump. O le atunu o Suriname i Amerika i saute o lātou whiriwhiria mo lurua i taimi se tamaita i e vea mo lātou presidente. O le tamaita i swafa i a Jennifer Simons le wa ave iai le langolango le atunu e vea mo presidente ma wa mai ai nei fo i whai ngā pārota le atunu ina ua i oe le siria ma le rua vai toro le parlemene i le wa whiriwhiria. Whai mai le tamaita i presidente le ripoti a le CNN o le a whao ngalo nei noa ma le tomai mo le tautua ina o na tangata. E fitu sfutasi te usanga o le soifu o le tamaita i presidente, ma ua ia whaeroa o le aamana ia fwila ngona o tangata talabou i le atunu, ma o lona manatu, ua ia iloa le avenga ma le matafa ioi o tu inatu ia te ia, ma ina te le mana o mia le tele o wha matalanga, ai anga iloa e wha atino le ngā nuenga. O le presidente sa iei taruai o Suriname o Jan Santoki, sa whaitioina e nisi i le lava o le puipuinga mo nei tangata matitiwa, ma e sa iei i tūlanga mā ale i to tonu le atunu. Ai titi mai pēta o luas fuluwalu tamaiti, o lo o au fia i le au maririu e ono sa fuluwalu mai lo longa, na a fia i le state o Texas i Amerika i le whaai unga le vai aso. Whaamtalanga ma le kovana o le state o Greg Abbott i le BBC wata waida tūlanga pangatia wa yeilo lātou whaai tū o na o lo longa. O tala mai leo reo o ta wai o lo o whaawau pēa, le suenga mō teinei te to se fulu o lo tau sa idia pēa, ma le lātou kansala e to atasi, sa iai whaatasi se no whanga mō tō ngā lawa pinga po le camp i rea whae tū. Whae roa le presidente o le Asia i le whae tū rea i le Vasanei, ai whaamo moi loto mōri maua nei a inga na a whia i nei lo longa i le whaafose ia i le teimi rea e meise o le lolo wao le tau wa atiri whainga tahai nisi ngā ruenga la vea i mo i la tau wa mau soifua. Mai New Zealand, e leo iei se wha moe o New Zealand wha whainga ruenga mai nisi mai le Pasifika mō lana vaenga o le puipuinga au wha ngā solo e pēr tala noa ngā Australia mō le whaatino ino lea tūlanga mai lana au unanga tau le puipuinga le Australian Defence Force. Whai mai ripo te reweira New Zealand, no lātou whisiringia le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea tawa lātou i lalo le tūla whono wha matalanga alo ia le Official Information Act, pei ta i le itaria ina lea tālo sanga o nei le o iaini wha matalanga wha apea o awanoane. O le tari na whaeroane le o iei se fuafuanga pōni talanoanga a le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea mai le Pasifika. O le whaamtalanga fo i mai le asosio le puipuinga Australia wata uai e mana o mia le sitiseni o tangata e whainga ruenga ane mai le Pasifika e o fo i se sitiseni New Zealand e whainga ruenga le militeri Australia e te tau lava na ave mua ma tangata sitiseni o Australia. Ta ua le ripoti lava rea le Radio New Zealand e se mai le sui pare mia o Samoa sa ia ta ua popolenga i le tele o tangata Samoa wanga i ese mai ma le atunu o lo whaero fo i Papua New Guinea mawhiti o le a whaavano ane tangata pe a whai ai mana o mia i lea fuafuanga. Tala murimuri mai Guam, tala no atu le whaarurunga o le CPAC i le tupu sāpo o Pope Leo XIV e whaatatau i lui tau o le tau ilo nei tūlangi. O le CPAC, le Episcopal Conference of the Pacific, o lona whaururunga o aki Episcopal Ryan Jimenez of Agana i Guam, o iele isi o aki Episcopal e 54 na maua le awanoa e talanoa i male pope, ma sa ia whaailoa ane i a teia o iele isi aki Episcopal e tele lui tau o lana Archdiocese peitai ia iloa o lo ia ile atua maia. Sa whaero foi Archbishop Brian, le lātara noanga malisi tai le ekalesia i tūwalu, ma sa ia whaero atu i a te ina ia tau atu i le tamapa ia o tūwalu o lo o mangoto. Whaamatala foi Jimenez e le whaapea foi na o lu i tau o lo o iai i le Pasifika e tala noa ai, peitai e tāua foi le iloa o lo o iai foi ma le oli, ma o se mea alofa lea a wā o au lotu ta itasi i le atunuu, e ese tū manga nuu, e tūlanga ese, ma tāua fo'i le tu'u whaatasinga o le ekalesia.
I o tala ia le radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia tele ngā ruenga amata o le nei mai yaso wha soi fuai. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi vai se matangi, se momoli atu ai. Lo ua faila Samoa matalasi. Angi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo ua faila Samoa matalasi. Ia le nā, o se ua fia I nā pese ia. A me le angi mai lo ma se matangi. Sei mo moli atu ai nei lofa mo oe lau pele Samoa. Wa tātou to e whailoa I fo I malau lua fisila whai I pu e o manu ma le anga le lei o le tua. I lo mo le nuu ai le o tua o le nuu I le me ta tanu ai tangata. Tu lau le whaafonga le tu nuu wa tu langi o Samoa. Ai o le ngā whaanga e tia. O te fia e toi whaatalofa mo whalofa I a te oe. Pa ia mawalunga o lea tunuu I o tulanga whalupe mai maunga te tele se I o I maunga iti. Whapena fo I o na au se I o na iu. Palo le soifu wia, alo fo I le langi matafi wha moe, sa manuia le whai ungo le nawa yaso ua tuana yatu. Sola atu futia ma amatu oi mani wha le tolu mani whainga tā, sa ui mai ai ala tui lea tunuu. Ia sa whasino ala mutu. Mai la mutu o le atunuu mo la tau tā isu. Whaftai le tua, sa o wha la le lei. Wa malie malo, malie fo I teu malo. Whaftai le tua, I lau mea lofo le ola ma le soifua. Ia, woto e te tai mai ai ia le soifua ngalue, le soifua au oda ma le soifua tau tua o lo atunuu. Ia whapea fo I se malosi o le au nei. O lea ua whailoa I ai malou atunuu I lunga o pe au mga ngalu le ea. Ia whapena fo I upenga ta whailangi.
Ia e mai se ha le tātou ala leo la tau tū ma oti. O le siu fofonga o Samoa. Sfulu lima iwa tolu a mō i Aukilani i Manukau lei. Whatalofa i le tāwhatolu o le pa ia maulunga le atunu. E re ngata i pa ia mamamalu wha le malo. Ia, o lo wha fonga ma tāpua i mai le fionga le tama le malo. Lana fionga i le ao. I le alo lo tulu mafono. Ia, le fionga ia fe mata palu salui fa po le lua po le fionga fo le suafa ia le malu po le fionga le to ali ia to filau ma le fole tua ma lona au va i le maunta Samoa moli atu ai le fa malo ma le fa aftai i ngā ruenga le lei o lo fatino a wale tautua ino le loto i fale o tangata Samoa o lo alala ma papa au i Aukilani ia ma New Zealand whaalongolongo fo i ma tāpua i mai ia le fionga le whaasila ia tole a foa. Whaamatala ia o le hai komisi o le tātou malo i lona ofisa ma le laumua i Wellington e whapea fo le tamaita i a Doreen Schmidt ia ma le au whainga aluenga a toa lo tautua ina ia le ofisa o le hai komisi i Wellington. Whaatalofa mwhaatulau fo i pa ia mababalu whale atunu. E pe o iai pele o iai ele ai se tautai. E toi whangota sa ngole iai ai sea. Samoa wa umona tofi e le o se nuu tali ai po o se atu nuu tali ola, ma fiaola, ma whaatalitali ni tupe, ma whaatalitali ini mea ai. Au le kako au kuanga launga. Ale atou sa vea. Ina ia mawhai o na malama e fo i tangata i winga lo loto. O ia mea. Ia mawalunga sa vi inga le tua. E momoli ana au na pa ia. I whata whaitaulanga fia, e hainga sa le vi, ia, whata alofa, mau whalo whatu, ia te utau, tau tele le au whai ngā luenga, le pai sina o le ngā luenga pa ia le tua. Malanda au whai ngā luenga sa mātou whiloa i fhoi. I le litai au atoa i le mātou fia o le tala o le tau. E na ua whengai sira ula. Ia male mafutanga o le whaliu le la. Mafutanga tangata mātutua. Toi titi o le lua se lau i la tau. O le ua whaamriaina. Ma ua tau nuu mai i lau whanua. Ma ele o Aotearoa nei. I o lātou tusfo lau New Zealand. Ma o lātou sitiseni. Oka. Le ava o le whailua inga i le tae awa na le la. Whaftai atu le Asa Foundation. Ia, po le whtelenga fwea le muenga teli ai Edwin Puni. Ia, to Filau Esther, o le fionga le alolii. Ia, fpulea i semi fpulea i male faltua. Ia, sene. Ia, male mamalu lo tau komiti. Sa wha fwea na mawhatu teia le tātou whilo inga le so. Ia, lilo mai ava male mamalu o le au manga. O le fofo i vau ese. Mamoli atu le nganga whaftai. I le swalofi, ia, whapea fwoi. Le ava o le whilo inga. I le dei tae au. Na mamoli a ipo le tae au ina ua mai a. Ona ava mua le tua. Waftai atu i le saufa inga. Le maftanga a whaife au so whatasi Samoa. Ya, pei ona mana wa ina fo i le upo le tua. Wha mawhana whana ma whaafitai ai le tua. Ina ua tau lau o le wha moe. Tātou uma ia sa kako spa ma le tula fono ma le pale mene. Ma le select committee a le pale mene o New Zealand. O tātou tali ngā malo ma whinaunga sa whai. Lea o tātou ai lea manu ua ulu. Ai le i uma le whinaunga. Le i tai lava uma le whinaunga. Se iro vo stemi unu papa i le iai. Ai le ngata i lea. O le pa ia mawalunga. O le teitai ma le sui teitai. Ia ma whaipule. O le i tu... O le vaenga le o le Green. O le party whai, ia o le Green Party, Marama Davis, ia whapea fo i le fionga, The Honourable Tuyono, te anau. Lea na se ina le pili le nā. It was a miracle. O se tulanga tā ua. Mai o te teletonu o se whaamlianga, le teimi lewa fo i o le atua ua whai ai lea wawenga. Ia, it was the hand of God. O la ua whaingoina leo le pili lea. O le
Citizeni New Zealand o tangata Samoa na ave e sea. I le afe I vasalau valu sfulmalua. O ai na ave e sea? E o tātou lava tangata. Le tātou lava whainga malo sa iai, le lava I tau. Ioi. A o la mea le o toi whai nei. Le o toi langa mai. Whaftai? Whaftai o langa mai ina ia lango ma la lango foe whatasi. Ia, a wale toi whina wina o le toi au mai o le tātou whamyanga le nā. O le a ia te tau. It was our right that was taken from us illegally. Ioi. O le tala sa o le tala le nā. Ave ese wha malosi wha soli tu la fono. Alalmen whaia I tātou, tuli e ta I whauma mai lea malutun. Sei tu lau. Ia e toi ti poti I tātou. Mass illegal deportation pe o le mela e whai Donald Trump I Amerika. A le mela lea. A wafo ina matua fefe New Zealand. Ile mata upo o le liu mai o Samoa. Ia matua ave I le mata upo e suai mo le whaaleanga ina o le aia tau o tangata Samoa. Ma le ave e se o le latu sitseni na whaatonu mai lunga. Ioe, British Privy Council. Whaamsinonga ngatai, whaamsinonga o le malo o le taupulenga o Peletania. Mori atu whaaftitele I a te utou sunga I whaafengaiga. Sa tātu nuti mea I le tae au nei. Ia mori lapalapa o malo. Le sunga I atu ngamala. Whapea fo'i le fionga I a patele. Father Michael Enderman Alipia. Ia whapea na fo'i le sunga I le li whaife au o le ampasa whao wina. Tō fia mawala au wina. Ele whaamsinonga maulunga. Male malo o Samoa. Ia vea o se ampasa mo tamaiti o le sulu whainga. Ia ma le Samoa Victim Support I a pia. Atu I atu I lau fionga. Le sunga tole foa. Reverend Larry Tupai le vea. Ia whapena fo'i le sunga ia Pastor Mikaele. Ia ma le tōtele o utou. Sa o whaila ia te fo'i a te utou. O le mamalu. O le safa inga. A le Samoa atiai. Le sunga ata whafunai. To le foa ma utou uma. O lo whaia le ngā luenga o le pui ai. O le saunga le mō o tangata. O lo alala ma papa au. I le tūlangi lea. Ma le tū malo mangele. Haftai wha malo. I le tātou whilo inga. I le taiao nei. Aia. O ai la e wha mamafa I ai le wha aftai mo le nganga whiwhia. Ia tau nei. Sa malingi le mui fua o mata o lui mata mau whapea. Le tu ai wha aftai tele lo wanga le lei. E le whaatino nei whinaunga. A o maua le avanoa ma le malosi ma le ola ma le sita mai maala ma lama. E whai I mafonga tau mori o le atunu ui. Le taimi ma le taimi. I tali ngā malo. A o luluti. Le tau mawhai o le pāle mene, ma isi fo I tangata. E na ia whaatapula. Ma ua lava ne I tau nuu le moe mitinga lea. O le toi wha fo I mai. O le tātou sitseni New Zealand. Mo e oma na soifua I la whewhi se lau luas fulma le wha. Se I o I le tausanga. O male aso mua o Januari. Ia. A whewhi se lau fast fulma le iwa. Tausanga na. Yo, tausanga na to titi atolu sfu tausanga na pu le ai ma vai I tātou wha kolone Peletania tau wala mai ta inga a New Zealand. Or in other words, we were actually colonized by the great empire of Britain. But it was through the administration of New Zealand. These all events happened to us. And the same to tangata whenua, the Māori people. Ia, patalofala ia te utou tamam tina mātutu o le au malanga uma lea ua taunu ui lau whanua me ele. O tā maki makau rau I au kilani nei. Au malanga lea no mai tau titi a o le lua se lau I lātou o whaamnuina. Ia, ma whaatino lātou sitseni I Samoa. Ma malanga mai o lātou tus fo lau New Zealand. Whaatasi ai, malo lātou siti seni New Zealand. Congratulations to all of our elderly parents, our elderly mothers and fathers,
And it was great to see them today. O le avala Samoa na whaatino na nei. Ele I tau fiofia, pe anu talai leo mwenga le so. Ona o le awa whaapitoa lea, ma le swalofi o le whailua inga. E tāua tele. Na whaasopoloa, le momoli ina, ma le tapa ina o ipu le tai au. I le whaalongolongo, I si ufofonga o ta mā mātutua. Ma nai tina mātutua, na whaasolo uma I ai le ipu. Talo whai, I whaamanuianga o ipu, a o le tau mawha, le swalofi a nai ta māmtina. O se mea mua lea ma se saufa inga. Wa poto ai whapea ma maua le avanoa. Ia le tele fo I o tausanga sa nonofo maula ai I Samoa. La tūtele I ai se saufa inga whapea. E o atu ai le whaaloalo I ate oe. E te tau mawha le ava. Ma e whaamanuia ma whaatulutulu la wipu ma whamai lau ava lea le atua. A whetai lo alofa mlo wanga le lei. Wa mātou toe tau nuu mai I le atu nuu na mātou whanana wa. Le atu nuu na pā uu ai o mātou pute. Ai tufi ele ta māloa o Maldun ma ave. Ai toi whaafoi I mātou I Samoa. Ia, nā umai tau ana nei. Ia, ole, o atu le ipu I le tina matua. Wa te tete whapenei ona lima. A o lo o tau au mai se sauloanga masana wha malo, masana wha whetai. E le nei whailo inga. Ia male nganga wa e le tō wha. Wha whailoa I o tātou mātua. Mai Samoa, ua manuia mai le mea lelei. Tua ia tātou mātua ia. O levana soifua, ma ola fia I nei, ma maua le lātou penfiti, ma maua le lātou pensiona. Ia, a o nai o tātou mātua ia na malanga mai Samoa. O le nganga fia ma le nganga whaaftai le nā. Ua mawhai o na tātou poto moli I futi afu atasi. Ua mai fo I maha lātou whanau, ma whanau a lātou whanau. Ma le meo le kele le meo le kama I pepe lenga o vaenga iai. O I lātou nei e tupunga mai sulu ngā titi o mātua ia. O le nganga whanga e tia le nā. Momo le loto. Ana o mai leo la utala noa. I se teimi tāua. A very special moment indeed. It was spiritual, it was inspirational, and it was touching. O le tatalo le whaiwhea, au ma le whaamria ina o la naipu. Le fionga, ia to le fōa na moto I ai le anga tonu o le tai au nei, ma le tai au fisi le whai. O le atunu, manai o nā mātua. Whai mai le tatalo le whaiwhea. There is a time and season for everything. And perhaps without a doubt, that this morning is the time of the Lord, and it was the time of God. Ia tai au na whaia le tua. Na ia, koma te isi e lava ma whapea mai. Let's take a moment to rethink and pause and remember our parents that have gone beyond. Tā ua I o le mena. Ina ia tātou mana tū ai o tātou mātua wa whai langi le whoranga. Ai le I tofo I le whaamrianga lea I le nei tai au. And don't worry, there's more coming to New Zealand within the next 4, 5, 6 months because there is no time limitation or statute of limitation to this piece of legislation. It has become a body of law and statutes of New Zealand, government and parliament. E le to iaila se whaatapura. O le tūla whono le nei o le seni New Zealand o te Samoa. E whaawopea, ma whaawopea, ma whaawopea. So ia uma le lei, I la tau e anga waa iai I le piliota o le teimi lea. Ia la le si whina ngai whai. E le I uma I nā. O I nā fo I tātou te toi tilo ai loa o le wanga waa o tātou mātua.
o suli loa e tau mona wha maupopo mai iai. A iei fo le tula fono, e i le tae au, e mawhai ai. Ia, ona tātou tangai iai i seisi fo i fusu anga le na. Seisi fo i si pānganga e whai e tātou mō tangata lau tele uma. Mai e le mawhai e o na ngalo. Le fono tanga mori, sa whai i le mauta Samoa. Awa o se tangata fo i o le sui o le komiti lea, ai o le whai lau tusi fo i o le fono fau tua mamalu o Samoa. Na utu la i le tele o la unga. Sa utu o tuai i le pule laa ma o whai atu ai loa. O le tātou whinaunga, e whaangata i mō le teimi nei e winga i suli. A to e whaapipi i mai suli le teimi le nei. Le tātou te tuli ta mo e le teimi. Ua la i titi le teimi. Ua vave le mātutua o tātou mātua. Ua vave o na fuli le lua, vai atu tulou le langi whaasilo i o tātou mātua. Ai maise o le pule le atua. O le pule whaasosoa le nāna o le atua. Ai o le langona o le tangata i o wao tātou. E ngate le soifuanga nei. Mea tātou te mawhau iai. E winga i tuainga mata upu whapea. Na au whai atu ai. Tele ai, pule ai, autou uma. Ele ngata i le vasenga o whawhiangainga. Samoa ua poto, ai maise le whanu whau tua. Le sauwha inga i sunga i whawhiangainga. Mali lia maia. Tātou ai ia lea manu e tasi ua ulu. The fight is not over, but let's begin at some point. The starting point of that. Langa foi. E whai atu whinaunga ma whai atu i a launga. Ai oi loa mamau atu lava le mea le uanga i ai le malo New Zealand. E le pasia, ai sea. Langa foi le o tātou mana na o. E wha a pipi i ai masuli le teimi le nei. Toi whina watu e winga i se tupe o le compensation. E to tongi umai tau sanga e fia o tangata ia o le aanga waa ai le whinaunga lea. Ia na tango lo leo New Zealand mana economist ma tilo i lana whaasoa i le tupe as a welfare state. How are we going to deal with this? There would be an influx of people coming from left side and center of Samoa. Le ala le nā, na toi o mai loa tātou toi whi. Loa i toi whai atu loma le tala. Ma o la u tala muli le nā. Na au tū i eile la ungo le aso. Tātou ai le manu le tasi waulu. Na la lango mai loa. Ma pi tia loa. O le mea le nā. Toi fo i al select committee. Toi watu langona ma submissions e pou wa i le mea lea. Wha anofo fi le muni usila ai whaile wha mrianga mō tātou mātua lea. Ia wankila i. Whawhitai. Ai lātou uma sa whai o lātou sao i matau. Tongi le maa velo le aso. Ia. A o le ale mena tūlai mai. Nā e si le fia le leia le atunu. Tō a tele e o fuli mai tua. Ma fuli mai ma la ma kau ai mai ma maa. Ma pala o vale mai. Whai upusa. Ai sea. Tō te loto le anga i le mea o le. Tau ma whai atu mole manuia o le atunu. Do you have a personal vendetta or a personal agenda about the people that are helping and trying to assist the New Zealand government through this conversation that we're doing over the years? E o ai lau whasalalak, e o tūtū mao mai, male o mai I le me whai. Ai o mawhai, mao mai mawhapea mai. Ia. O lea, na o le awale o ti songi ai, rauri inga o sa vem keli, ai mala tōu nai whaiale. Ia le komiti le nā o le sailinga malo, le tā whatolu le nā o le sailinga malo. Whai au, Pacific Leaders Forum, ma le whono fau tua sa, mō la fui whafonga mai le fionga le, tei whono le fionga le tōtua li, ia to filau te Stanley. Ia mamalu o le komiti whafoi le whono. Pacific Leaders Forum, whono whai au tala, a whai au. So fatasi Samoa i au kilani nei.
ia ma le fono fau le vai tele ele ia iai na oni nea whaapolokiki ina ele se fast le se HRPP le se tautua le o le vai tele leo le atunu tātou te militino ma tātou wasuvai whātasi ai ioe le nā le tā ua tele le nā o lea ngā luenga sa whaatino atu nei mai le toi mawhai ona toi ngalo mai te tau ona whaau pea lea whinaunga mō tātou suli i se taimi lata mai leo tūla lata nei leo whainga palota ioe tūla lata leo whainga palota ma stasi foi le nei o mata upu whainga palota New Zealand nei au ke topa ma o loro inga tilo ma vava ai to toa i pāti lea sa whailo lātou sao ia Samoa. Wa umana tātou tali malo i le National. Umana tātou tali malo ia Winston Peters whapea fo i lana pāti whaio le New Zealand First. Wa umana tātou tali malo i le Leipa. Wa umana tātou tali malo i le pāti o le Green. Umana tātou tali malo i le pāti whaio le Act. David Seymour ma le Act Party. Ia le nārai. Nao na o toi wha manatu. Ma toi susu e le wha malama e te toi tilo atu ai. I le sāwalinga Samoa e tusa lava ma le nei ma taupu. Le tua whaaftai lo lofa ma lo wanga le lei. Ioe. Sa o wha la le lei. Whaafitai te umalo. Ia, whaafitai le atunu. Ia, mai lātou uma, sa whaia lātou. Submissions to Fofonga, to Ngutu, to Stusia, written and verbal submissions that went through to the Parliament's Select Committee. O e mātutua, se ia o i e la iti matupulanga talvou. O stasio o mautau avesa o langona ina ile nei sa valinga antoa. On issue submissions ale tupulanga talvou. Na au mai ai le fesiri lea. O le ale se senga ma le whaatau ina o tātou wai a te tau ua iai le taimine. Ba le ai a te tau ana i o tātou mātua ua le tofu ma inu ma ai le whaamuianga lea. Ua whai i langi le wholanga. E momo i o le nā submissions. Ia o te loa o le alo o whaasino i a whupuleai. A semi whupuleai i a whapea fo i le whaletua i a sene. E onda i le submissions i a maisi fo i tupulanga talvou. Sa lātou whaatino i a lātou submissions e tusa ma le whinaunga lea. Ma le tātou tālo sanga lea na tu inātu le pāremene. Ma lana komiti whaapitoa whaapāremene na whiliwhilia. E su e ina ma ilo ina le mataupulea. Whaftai atu e le soifuanga lue a ua whaamanawa i le atua na ngā luenga ma le whinaunga sa iai. Le whionga i le aolo lilo mai awa, ia whaanana. Whaanana le ua whailangi le wholaunga, se tasi o tātou uso, lea sa iai le tusi ina o le pili lea. Whaanana e Feso Collins. Ia, watu fo le whaaftaitele i le whaletua ma le whanau, le no whaalo, ai mai se fwoi o le te lenga ia le ngoi o peta, ia o le father-in-law leo le li o whanana e Feso Collins, ua whai langi le wholaunga, a o ta oto mai ia le whinaunga tātou te whaia, ia lea ua tini pa o le uto, ua tau fwoi le ai o le penga, ua sui ma ua tau i le tini. Ia le nā. Le ula le nā sa sui. Ma lafo atu i tau au o tātou mātua i. E la o wawa ai ana nei ma o whailoa i atuai. Le tele o te mā mātutua fo i o le mātou. Ainga le whale manono ma le ainga le tai. Tā lofa atu ia mulipola. Pelenise. Whapena fo i leisi mulipola. Sa tātou whailoa i le tai au nei. Le fionga ia tō mata mai sa mata.
Ia, ai mai se o tina, tate fiu fo ua ka fiu e kisi. Ale kisi ama le opo, ma le fusi le merenga whai angai. Ta maa atoa ma tina whatas. Whatalofa i lo uta mamatua. Ia masoe, ta uli. Sa, ta alofa maa lolo sa i fua ta maa ewe ena le mamulu mai se upu i lo fonga. Ia ai eu te iloa i au mata ma lau ata ata. Le wha amalia ina o lo fina ngalo. Whatalofa fo i a tui maunga. Tui mawalunga. Ia, male no whaalo. Nai o tua whawhine. Mai a sau avel mamao le me mokio. Le tua fine a Fuatino Josefa. Whapea fo i Erelini. O Foleni. Whafte iatu ina ua pu e tātou wata. Ia, ole mkwa ke leo leka. Ai ole nganga fia le nā. Le wo sau. Wo fai te tala atu wai i le atu no. Awa ole tiutel nā man matafa yoi nā mātou ne. A wo tau le apa au mai i mea e fai. Ona ole soifua matua. Whatasi ai fo i mangase ngase ole tino lo whenga iai. Male mamao, male malulu o mea olo o tau wau mauai. Yole mea le nai fai ele a tau sa vea manisi o lau whasilau. E anga i iai. La tau tilo ma mata ma o mai e wha matala atu i a tau tau. To ati le lava o tātou mātua lai a ngai mai ua wha amnia ina fo i la tau. Ai aone ngalo lai a tau e. E te sau e te wala au mai. O le wha alapu pitonga le nei o le ua wha liu le la. O le ale winga le nata. Le taitu tusa lava mle upu le ua nganga ifo Faiva ua pupula la ngoto le soifua. Mana ia i o upu o wha manuanga o ipu. Ale tele o tina ma ta mā tutua. Lena wha sopo loa lava le mauta. Ia atu lua atu tolu i tua ai whaia. Kusi ko kiki a whai ku lao le awangi. O le ala ngona. Ena ia wha sopo lia. Le momoli ina o ipu o le tae au. Tapa ipu o le tae au. E au fiai. Ia walu fo iwa. Wale i loa ia i ngō tina. Ia wha solo atu loa. Wha solo pulu. Wha ngoi fole si tina ia Cindy. Wha ngoi fole si tina ia Cinderella. O Mary. O Jennifer. A o atu to ina wale i loa. Oile i ngor ko inga wha ngoi a James Bond. Ia tapa lau ipu le James Bond. Ia waru. Alu whape ngasia ka koa miwangi. Ia tari mai le ipu Jennifer. Le matua maali e la. O le nganga le na o le fifia. Le la wata oto fo i whainga whawae. A le Asa Foundation. Ia whapea fo i le maftanga le nei o le whaliu le la. O le a vea lava le lo fuanga lea na tātou. Ulu whao iai ia ma tātou anga iai. O le a vea ma no fuanga tu mau. Ma ole a whaia i asonga fua mua uma lava o masina uma. I tausanga uma ma tausanga uma. Ma o i foi. O le loto i whale la lea. Ma le headquarters e taunu uma mai i ai tinam ta mama tutua. Lea nga i mai i New Zealand. Ai nga i mai nga i Aukilani. Whai Aukilani mō latu ainga. Talo whai. Ia lava le tua le yaso. Ia mai se o me umana whai. O mai la ia lea o la u talandoa i le tūlanga o tau mawha. A watu le wha malo ma le whafti tele. Whai le atau sa vea ma whonga o le mamalu o le awhia sa iai le tae o nei. Ia, toi mō fo i le avanoa e whailo i manisi o uso ma paanga tō tino wa loa tausanga o ngā lulue. Ia ma whaoia i mea whaia lea tunu. Whailua i fo i ma le whionga ia doktor tanga loa ma mea puni. A teile tua lo maua pēlo soifua ma wha waule au nanga ma le tautua wā le soifua ma loloina. Ia mana i nisi tina, te maitai o Pato, le te maitai o Sofia. Oka le kokele. Ia wa langa uma mai nei i tāo fiofi lo lima koso, lisi lima koso, lisi lima. Ko mai lisi ko al pakua mafusi mai kai. Sika pu e aka. Eo oi nai to ina.
o tupu mai ai mai se lava I tina mata mai tai. Awa foi, eile tei me wheloa e mata mamba, ma tina mātutua I tātou tali ngā malo, o le tātou sisi ngā fua, ma me whai ale tunu, e tālo atuai, e a whio mai. Ea, ona ola ia lea, si te mai teimi tātou te whiwaa iai, a o le tele o teimi. Ia tali e mai o le tele la o lisi mea na whai nei, o le tali e ma wha matala mai e lātou, lea vaenga o le pole kalambe, ma lea vaenga o tala ale a taua sa vea e whai atu. Ma tali e ai lava, o le tāua, o le tango I le tino le tangata, ma wha tālofa I le tangata, o lo lātou tapu ia nei Faiva. Ia ma pe ia ua lewa ngā mako māsangi. Ia mo kisi lisi ala fau, kisi le muau. Ai kau kisi mnungu fa, kisi I pele. Talo fai. Ma o tō uma, ta mam tina mātutua uma, ma mori atu alo whaanga mo o tō uma sa tātou whiloa ia nei. Whātasi fo I manisi o ta mam tina mātua, tātou te le I whiloa I. Ia ai ua masangi le tautua ma le au unanga. Ua le mawhai ona au pa au mai ona o ngase ma le mamau fo I o mea o lo o tōua lala ma papa au ai. Ia ai le ngata fo I lea. O le tūlanga o nisi o le mawhai ona moua mai ni tā vale. Tō tele I o I lātou sa se e lava I o lātou world share. O mai ua ta I tolu vai, le wingo le tala ua to mai talo fai. Average po le avalisi o tausanga o I lātou ia sa iai nei. O siri atu le ta iwa se fulu tausanga. Ma te tala noa nei ma le sunga a mulipolo pele ni se. Wa iwa se fulu, mon tupu toi teiti a iwa se fulu ma lima. Ia e talo fai, whaalongolongo mai si o mātou tina matua anti. Whaalawe lave afa masanga po e la ulu I ka huku I Hawaii. Ia, mo iwa se fulu whātau sanga a o tile fia sau e whailo na sitiseni. Whātu whai, afo mai pepa lo matua. Ia, a leo le nā. Ba ai se ampasa, po le ofisa o le malo New Zealand I Hawaii, Honolulu. Ia ngai iai e ave umo iai, ma whaila e loi nā. A le ngang fia la ia tau. I le nei fi naunga atoa ma le sāwalinga a Samoa. On mea on tā lofa I le, lo mātou, sio mātou to ina, la vea tanga lo matua, pale a sina. Ua whailangi le wholaunga ele I maua le nei whaamnianga. Anganga I o tangata lena talo aile li ampasa nei le whaife au. Ia Reverend Larry tupa I le vea. Ni ia manatua anganga I la tau. Ua whailangi le wholaunga. Ai o le tala fia. Aso whareile. Aso whareile me pole astona I nei wha mautu mai. Tau nuu mai ai ia lo mātou tina. Walu sifuru lima tau sanga le matua o le soifua. Whaku kipi kuala wa onga ngai whai. Wha maa vaero wa lava ngā kausanga ngai whai a ongai. A saulo nei e tā whao. Ma tā a alo. Ia mau grandchildren, mau great-grandchildren I ko kere. Ngi mau pepe whikolofi soro. Sau e mau aku o kupe ngai pepe ia mako ia whikolofi soro. Lafu pepe ma whai ngā pepe lai whai Samoa. Mantua leila Samoa le mea lea. So stamama stina matua sau lalo le por Kalambe lea mai Samoa. E tau na sau maa mai ia se tusi wha maonia mai o le nupi wha. Wao I nāl nai wha so mai fo le lato pensiona. Ua tau fia lana pensiona I Samoa. A fiu e waile swafa ia le malu Celestina malona ofisa le nupi wha. Ia mai e le tusi le nā I loai. E le o toi mo le pensiona le lo matua I o. Ua tau fia le la sau e aile pensiona I ngei. Ia mana tua le mo le pensiona. A le ua umana whaile tātou whina. Ma ua anga waa I o tātou mātua e maua le mea fo le ta ole. Emergency benefit pe toi titi a whase lau tā laile I le vai asu. Wala wala ngā mea ai aile nā malu ua ulu mo le nei teimi. Sei whai atu pēr whina unga whale tu la fono.
Ea ma tula fono wha apolukiki i o lo whai nei. E ave ese ma wha mangalo. Ia le se fulu tausanga lea o lo wha malu manu mai. O le tula fono la va New Zealand mo i la tau. E umbia lo citizen. O e te tau na se fulu tausanga e nofo i nei. Ia ona wha penale ona anga waa. I le full pension. A whai la o le mbau le tolu se lau mon tupu i le vai aso. O lona winga e o tu lava i le masina. Ia o toi te tia mo la wafe lua se lau le masina. Ia ta ua tu le na o mo sina fa amnianga nai lo le ai o se mea. Ia le telefoni le na e wala au iai o lua tasi ono tasi valu o fa lua o le telefoni le na le telenga tele ai Edwin Puni. Ia o lo fa ulu iai i le Pacific Leaders Forum. Ia fa pe fo i le tātou Asa Foundation. Ia a e whai te fia mōru so sani ale i atou sa vea, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia e whai ona so sani e tuai fo i atu oe, i le wha mālama maina o le tūla whono lea. Ina ia e mālama lama le le. Ia ma i loa sa o ai lama, le me tau na whai. Tā wha bitoa le pese lea, mo o u ainga uma i le whale manono, ma le ainga le tai, lea na manuia, ia ma ua sao mai ai, i le sitiseni New Zealand tangata Samoa, mo le fionga ia Mulipola, Pelenise, Bauta Uma.
foi i le polonga le tinga ina ona o le matua ona I matua na le wai ma le a onga I le tau mawhainga o le ainga e usu I le sali mata o le maumanga awa le tau singa o le ainga amo I alaba o le tupulanga wa ola male mata na nana ua ofu I ofu fo se e fo I se e vai si o I e masa e sae amo I se tau tupulanga ele I o I le polonga o la utupulanga awa o matou na lau I ua o amenga a o tofu ta avale uma Atuaina la ilunga e whawhangulanga e le amo fuafua e pei o le langa ina o fita e ala tamai o se o sofaina e tau o le tau so I le a upena e lo umale tangi I le maumanga amo I alaba o nei tupulanga wa ola male mata na nana ua ofu I ofu fo se e fo I se e vai si o I e masa e sae amo I se tau tupulanga ele I o I le polonga o la utupulanga awa o matou na lau I ua o amenga a o tofu ta avale uma tumea uma le ainga wafia a ai solo wafea moa I solo tau ato o fuana ole ola matana nana malele ai sole o so walofa amo I alaba o nei tupulanga wa ola male matana nana ua ofu I ofu fo se e fo I se e vai si o I e masa e sae se tau tupulanga ele I o I le polonga o la utupulanga awa o matou na lau I ua o amenga a o tofu ta avale uma awa o matou na lau I ua o amenga a o tofu ta avale uma Ia le na, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo ia aua uli. Oh, manono, my beautiful manono la poto. Ia, ama le pese ia nanai o fisa. Ia le ese sengo tupulanga. Ma le mele la tato o iai. O meo tupulanga matana nana. Ona o lea, wa tu uli matu le mama I le ngutu. Tu uli matu le tupe. Ia ngā maka nganga lola ia lea, umaloma le kupe. Au lea lala me fai. Tari alo afamasanga Amisa is watching you le atau savea. Ia, vapea foi ia sa loa sami. Ta alofa lava malol so I fuamanuia familia tala. Virginio Danao. Olo o mātou mata matatu. Maa mori atu o mātou lo whaanga I le porkalame. From Los Angeles, California. Yeah, my love, after Tilly Lava, two for the title Port Club. Share our program to all our friends and families. Yeah, Elenga Taylor. O I vale vau esea. Talo for lava. I vale malole, so if woman we are. Pe ye si fai fe aule o te vava yatu o le evangelist, le fai evangelia. Rarotonga miti fe mai, faftai le tautua le atou severe. Ia pui lava oe le atua I lungo le awala. Vai palolo talo mai vau, talo falava, o tuli manu fai mai. Sa o e sevea. Whawhetai ua tātou le manao tele. Tātou ai lea manu ua ulu le nei taimi. Whai le fusuanga I sisi taimi atu. Ilumana I atu. Tau tia poe, talo falava malolo se fuamanuia, tuala Maria.
Yes, you reminded me. Whaanana e Feso Collins. Po e aingali I leo tele so alo, whatalo whatu tua whine, ia te oe ma le kopo ia yopu, ia whapewho I le tua whine, ia so alo whaapale, ia ma le uso ia paulo leu, ia mana ia utou whanau, ma lole, on sai ma le, whaapale pale whaatai fo I mafuta mai tātou porkalam, ko leta unasa, le ai o waia. O aso mo'i ama makoko a foa lawina, whai mai. O ama lei matofa ama. Whaafitai mo le au unanga le atou sa vea. Mo moli atu o mātou alo whaanga le tu malo. E le afionga le li konsula. Ia whamata palusa lue whapole lua. Ia le lei la e whaalongolongo mai ia le tamara malo. Ia ai o li antisi o le po o ni tau a inga foi o le fionga. E le konsula o le malo tuto tasi Samoa. Christina Williams, talo for lava ba lolo so fuamduia, le uso ya Samoa ulungia, ai totele. E Sau J. Moores, malo lava uso, Fortino Josefa, la mai sao le leia, alisa vea, or kisia, ia va pena fa se to fine o Erolini kile lo poi le ke volo mal ke mongi lo polo kao Erolini ya o me alofa to sa a yoasa ya ma lo se fu man via va taile ma futa mai mati le pule watching you from Long Beach, California a o ia ina fatalo fatu I le uso pele ya tu le epa fa tai li o sua ia ma le faletua ia soli ia mai se fo'i le no falo ma le ngali ia ma le li fatonu fo'i le nao le tatou porkalame o le taia o fou o le siufonga o le taia o fou papali I sina lemps leo papali tatalo fatu pari sina alo le soifu mundia kaftai famai it's watching you from the beautiful island bay of Aotearoa in Wellington. Good on you. Yeah. O la e Pasifo talflava Whitney Vui. Hi, pretty. Kalo fai. How's the sang visi foi? Yeah, le Urban Aisana. Malo le Alessandro malo se fu via. Aftai mole por kalame Tanielu sinalei. Anato le ato le sa se lao. Talflava malo se fu via. Malo se fu se manu. Ulu laupau, talflava, ya malole soifu mduia, o fasala launua, taloflava, o falea fiti, famai. Smart people can learn from mistakes, but only the fools are still what? Susuring. Okay. Tina mayava fido, taloflava. Yeah, I miss the voice Pastor Fune, Talofum Balonsefum. We are watching you there. God bless from Melbourne, Australia. Yeah, Lena, tulta tu talana ma liefo ile tu langa. Ole feilo inga ma tina mata mama tua ole neita ya. Ai, alo te fa longo e mata utia ole ai. Ala tātou o tāmo mua tātou tala I vai whanua. Ala sanga whai ele whai kako kala I vai whanua walangai. E tāwo tele ia le malamalama I meolo o tupu mai. I lea taimi ma lea taimi. Ia e maise o tala na tāpena I le tātou sui le Radio Samoa I le lau mua o Canberra I Australia. Miriama alala toa po mare usi mai le whaafonga mo le taimi muli o le nei asonga ngafua. Malolo soifua talaflava le amatanga le nei vai aso I se whapoponga o talafou le Radio Samoa. O whatino nei ulua I oswhainga Israelu I le Houthi rebels I Yemen, talona mai a tau fia vesinga ma Iran.
Ua ta ua wa osfa ia wafu mana o fuanga o iei malu si anga tau ele tise, ai tusa ua tolu a upenga o missiles na ta whana ane le vaenga lea le Houthis, anga ia Israelu e peo na whaamani ane ele Israelu, vaenga o puipuinga Israelu po le Israel Defense Force. E tele la wafu ia ua ta ua na osfa ia Israelu atuai, ma le vaa o le Galaxy Leader o se vaa la o loa, ma tau fia le Houthis ia November lua whelua tolu. Ta Westminster puipuinga Israelu o Israel Gats o so inga nei o le vaenga o le Operation Black Flag a Israelu ma o le a whaawau peo na tutongi e le vaenga leo le Houthis le tau moa lato ngā yuinga ma o so inga sa whaiane ia Israelu i le tuanai. E tupu mai ve singa ia o lo iei le pāremi o Israelu Benjamin Netanyahu i Amerika mō talanoanga ma Donald Trump. O le atunu o Suriname i Amerika i saute o lātou whiriwhiria mo lurua i taimi se tamaita i e vea mo lātou presidente. O le tamaita i swafa i a Jennifer Simons le ua ave iei le langolango le atunu e vea mo presidente ma ua mai ai nei fo i whai ngā pārota le atunu ina ua i oe le siria marerua vai toro le parlemene i le ua whiriwhiria. Whai mai le tamaita i presidente le ripoti e le CNN o le a whao ngalo nei noa ma le tomai mo le tautua ina o na tangata. E fitu sfutasi te usanga o le soifua o le tamaita i presidente, ma ua ia whaeroa o le aamana ia fo ila ngona o tangata talabou i le atunu, ma o lona manatu, ua ia i loa le avenga ma le matafa ioi o tu inatu ia te ia, ma ina te le mana o mia le tele o whaamatalanga, ai anga i loa e whaatino le ngā nuenga. O le presidente sa iei taluai o Suriname o Jan Santoki, sa whaitioina e nisi i le lava o le puipuinga mo nei tangata matitiwa, ma e sa iei i tūlanga mā ale i to tonu le atunu. Ai titi mai pēr to luas fulvalu ta maiti, o lo o au fia i le au maririu e ono sa fulvalu mai lo longa, na a fia i le state o Texas i Amerika i le whaai unga le vai aso. Whaamtalanga mare kovana o le state o Greg Abbott i le BBC wata waida tūlanga pangatia wa yeilo lātou whaai tū o na o lo longa. O tala mai reo reo o ta wai o lo o whaawau pēr, le suenga mō teinei te to se fulu o lo tau sa idia pēr, ma le lātou kansala e to atasi, sa iai whaatasi se no fuanga mō tō ngā lawa pinga po le camp i rea whae tū. Whae roa le presidente o le ISRC i le whae tū rea i le vasanei, ai whaamo moi loto mōri maua nei a inga na a whia i nei lo longa i le whaafose ia i le teimi rea e meise o le lolo wao le tau wa atiri whainga tahai nisi ngā ruenga la vea i mo i la tau wa mau soifua. Mai New Zealand, e leo iei se whaamoe moe o New Zealand whaawhainga ruenga mai nisi mai le Pasifika mō lana vaenga o le puipuinga au whaanga solo e pēr talanoa ngā Australia mo le whaatino ino lea tūlanga mai lana au unanga tau le puipuinga le Australian Defense Force. Whai mai ripo te Radio New Zealand, no lātou whisiringia le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea tawa lātu i lalo le tūla whono o whaamatalanga aloa ia le Official Information Act, pei ta i le itaria ina lea tālosanga o nei le o iaini whaamatalanga whaapea o awanoane. O le tari na whaeroane le o iei se fuafuanga pōni talanoanga a le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea mai le Pasifika. O le whaamatalanga fo i mai le asosia le puipuinga Australia wata uai, e mana o mia le sitiseni o tangata e whaafai ruenga ane mai le Pasifika, e o fo i se sitiseni New Zealand e whai ruenga le militeria Australia, e te tau lava na ave mua ma tangata sitiseni o Australia. Ta ua le ripoti lava rea le Radio New Zealand, e se mai le sui pare mia o Samoa sa ia ta ua popolenga, i le tele o tangata Samoa wanga i ese mai ma le atunu, o lo whaero fo i Papua New Guinea mawhiti, o le a whaavano ane tangata pe a whai, ai mana o mia i lea fuafuanga. Tala mulimuli mai Guam, tala no atu le whaarurunga o le CPAC, i le tupu sāpo o Pope Leo XIV, e whaatatau ilu i tau o le tau ilo nei tūlangi. O le CPAC, le Episcopal Conference of the Pacific, o lona whaarurunga o Aki Epicopo Ryan Jimenez of Agana i Guam, o ia le isi o Aki Epicopo i 5 na maua le awanoa e tala no ai ma le pope, ma sa ia whaailu ane i a teia o ia le isi Aki Epicopo e tele lui tau o lana Archdiocese peitai ia i loa o lo ia i le atua maia. Sa whaero foi Archbishop Brian, le lātara noanga malisi ta le ekalesia i tūwalu, ma sa ia whaero atu i a teia ina ia tau atu i le tamapa ia o tūwalu o lo o mangoto. Whaamatala foi Jimenez e le whaapea foi na o lu i tau o lo o iai i le Pasifika e tala noa ai,
Peitai e tāua fo'i dei loa o loo iai fo'i ma le oli oli ma o se mea alofa lea a wā o au lotu ta itasi lea tunuu ese tū manga nuu e tūlanga ese ma tāua fo'i le tuu whaatasinga o le ekalesia. Ia o tala ia le radio Samoa mo le nei fo'i aso manuia tele ngā ruenga amata o le nei vai aso whaasoi ia. Oh, thinking about the younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you lie here with my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It's too hard to see we're in heaven. Oh, once in a life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what it means to me. Oh, this love that I can say, just hold me down, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you lie here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Your love is all I need. When I found it there with your heart, is it too hard to see we're in heaven? Well, I've been waiting for so long for something to arrive, love to come along. Now dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. And baby, you're all that I want. When you lie here with my arms, finding it hard to believe we're in heaven. Love is all I need, and I found it there in your heart. Is it too Ia hard le na to o see? pesesenga ma whawhiwhianga sui whiwhiloi le mānawa ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva o le atunuu e le nei fo i a songa fua i le amatanga o le nei vai aso o le was fulu minute wa te ai i le itu la e lima ia ai tau nuu mai lo ma le pasi o le esa wei i le tamaitai o ati o ia o le fonga tau moli o le pulenga ma le au whainga ruenga a le tātou company ta vale le Henderson Cars whatalo whatu ati ma lola soifu manuia ia pe fo i le ngā lulue sa whatino le aso a fio mai o le tāporo kalaminei i le ngā ngai fo Faiva Ia malo se cosa vea ia lange mafo ia se oilo fatuana fafoi nere sapo kalame masani ia o wala mala mafai u foi ia se amunga luengo le aso i o lo tu mo pele lo fo le li
Ia tui tātou, ia wā mele nai tō e tato ofisa. Ia, e whaile tala fo le ale to ina le ki nganga I loa le ko ingo lai mungu mai. Ia, o lo whangia ele tu o kauri lo se mea. O lo manuia, whawhitai I le tu o lo le leibe uma. Ia, ai mai le lai tu ma le tātou o whainga alwenga. Ia, o lo manuia la whanea uma I le tato ofisa nei, ia o se reporti atu le nei, aso ia sa whatumulia fo le malo la tunu saanga I mai. E apalaine ala so tāwale ia maisi foi o le sa whatoa maua mai ia wanoa ana nei ia le la sao whatino ina I le ia lato sign up ia o le malo la tunu lo whapeona lala nua nei au kilani ia le la sa whatino ina ia lato sign up foi o lato tāwale ia o le ala whatoa piki po le aso lulu po le aso tofi ia mana isi foi tato ainga fou le saanga I mai ma ngaso solo mai fo le tato ofisa I le nei aso ia e apalaine ana se tāwale. Ia, malo. O anga I mai lava I le tō telefone le I pitonu uia I Palmerston North, Levin, Napier, Hastings. Ia. Ia saole lei, ia e peo o le tō tele lava o le malo la tunu ule whapeo na apalai mai lunga online. Ia o nei o tato a inga na le nonofo mamau peo au ki o Wellington, Christchurch, o Napier, o Hamilton. Ia o nei o tato a inga na le whapeo na tō tele ai ia le apalai mai lunga online. Ia au tātou nei lunga o ki lani. Ia o le tō tele lava lo whapeo na nga isa o mai I le tato ofisa nei. Ia e whai ala tō apalai. Ia au afo o nei tato a inga ia e le mawhai o na o mai le mamamau. Ia pau lava le mea na o le lafo mai lava I nungo le tato Facebook. Ia po le tato emaili pe vili mai foi. Ia details uma e mana o mea mo le lato apalai. Ia, ai... O le si vanga sili nana tāua o le ala o fsota inga. Awa a e manawa. Whatoa tāpulia le auto upenga te whailangi ma le emaili I le tāu sfultasi le pō. Ia saole lei, ia le au nanga le Henderson Cars, ia whatoa o manawa lava le ofisa o le whapeona whaingaruenga le pō I le tūla sfuma tasi. Ia o I le tato ofisa, ia e tapuni le tato ofisa le tūla I ono. Ia so uma lava. Se vanga na aila sona ia e tapuni le lima la fiafi. Ia a o le tangata le whapeona whaingaruenga pō. Ia whatoa manawa lava ia le tūla sfuma tasi. Ia le a lava le teime e te awa noa I te teimo le pō, ia e te wala au mai lava. Ia e tali asu lava lau wala au, ia pite emaili mai fo I lunga le tato Facebook. Ia, malo, whaafatai tele lava. A li si vaenga e li pa uia te au, ia e whaamanatu pe oi le atunu. Ia whaafatai lava mo lava noa. Ai le wha umaina le sapo kalame, ia e whaamanatu atu pe le malo la tunu o lo whapeona. Apalai mai o e o lo whapeona o la benefiti. Ia e pero to tele lava o lo benefiti teminei. Ia e mana o mia lava se si fo ile full time. So se si lava se se o lo a inga po sa uo. Ia po sa watali I foi. Ia e mawhaiona sau e join e lua application. Ia pete lua o whaatasi fo ile application. Ia au le tūlanga le pei meni ma le tāwame. Ia e alu lava le ngō o ele te benefiti. E whamanato te pele malo la tunu I tūlanga lea. O nau le tō telo nei se toa ngea nga I mai west. Ia tele lava o na o mai. Ia tō I whamasala atu ai. Ai a whai o lo maua ma le tapo kalame ia. O le tūlanga nā e ia inga o le tangata benefiti. Ia mana ia taso tamama tinama tua whelo whapeona tala ia pensiona. Ia mana o mia lava tangata full time. Ia so sapola application. Ia whaatasi ai mana ia taso whaalawi loa lo whapeona whaalu te minesa vea. Ia. O le taso taawa le fō o luafelo lima o le XUV 4 loa e se male taso XUV 700 fitunu 4. Ia o le maso XUV lo tau nuu da solenteo. Le lima no 4 e au ngā tele mo e au ngā mo whanau.
Pana wa onga ia mawhanau fu i o lo whapeo whatoa a maksua i ngaruenga. E lima ni fosa vale lea. O lena sau ni ura asolente a ia e le alu lava te mine bewa onu sa vale i o tau lia. A le sa sau ni umale asolente a. Ia e se fo i folding o le sa vale lea. Ia mo le malo la tunu o lo whapeo na fia mana umise soa ni fia sa ili sa ia awale na fuai ia vala au maya wa o ati i le numera o vale se lau fitita sasi ia pite a ngai sa o mai foi i le maso ofisa nei i le maso soa so tasi va fa Kevin to Shrike i papa toi ia te Lord pauna o naio ia foi o famanaso foi le malo la tunu ia au le tenei ia whaftaila wa mole wanoa savea. Ia, whaftai fo mula ta loanga le nei fo i a wauri o lea so a sunga fua. Ia e maluia tele ngā luenga o tutoi, ta whiloa i lea so a tai au, ia e whaasui fu ia mula te minei. Ia whaasui fu savea, manu ia tele la fiafi alo whaatu. Whaftai alo whaatu fo, i maluia le fiafi ma le toe whai malanga atu, ma le saunga le mou i mauta malawa, i le afiafi nei. Ina ua ngā ngaifo Faiva le atunu, a lo le ngā lulue Samoa, o whea lava le mea o lo e ngā lue ai. O Faiva le ngā tai whale, o Faiva fo i o le lau ele ma le tuavau. Ia me se fo i o Faiva e whai le vātetea. Ngau tō whaafonga mai i le mea le ua tūlai mai nei. Ua vau ngā tā Israel. Awa ukoi o ia Benjamin Netanyahu i Amerika i kalangoma Trump. Ia lava ua whai Donald Trump. Alu lo e whaapangi au mea komika i ngalele. I le singu ngale kua o yang o Yemen. Le utou se sile ia le whaasanga ma le fo Yemen la kou ia pingi. Ia le whaato a tau mapo o tunei. Ia le taua i le osofa inga a le atunu o Israelu. A ngai i oi i le vaenga lea o Tehran, ma Iran. Ia le vovua o tauwhi mo sina teimi pupu. I le malienga le iai. Tauwhi mo sina teimi pupu se vava aipo o ia le ususkai. Ia koe a vaufo ila ia lea. Ia amna tua la auto. O atu nuu ia te tele o le a ngai mai eile sua uu ma le pensini, o le kalasini, o le teimi e ngā pai taua i sae tūtutolu po le Middle East. O i nā foi e te lea i le awhianga o le tamau a ingo le larolangi a toa. Ona o le tele foi o le sua uu ma isi foi o loa au mai i atunu ia. Ia, o le ata ngata. O le āwhenga tā e meo vaa la uta fo i lea. Le masani o na lau mai ai ia le suau. Mo atu motu al Pasifika ia ma le vasa Pasifika. A fia New Zealand, a fia Australia, a fia toi ma atu motu o le Pasifika. Katalofa le usa senga vau, a lor sa i fumanuia i a sila na mualii o fale upu. Talofa fale upu ma lor sa i fua. O la sela i no sia whātumiti ia ma pastor fune mai i Melbourne, Australia. Fa mai la sela, ia le mātou te mata makari e aku i le no whanga le ta o Boeing, Sydney, Australia. Tal whātu malo le soifumruia. O awala a moa vai fau fia me, tal whalava malo le soifumruia. O whale afi ti, ia whape fo i se tufal tātou purakalame mana iai ina ia lawi lo foi. Masi la fia ai e tangata ia mea lo tutupu. Se manu mai talofa my friend o Savea, manuia le purakalame nei a fiafi. O nato talofa e, nato le atau le sa so lau, ia, nelei. O nea, o mai leo la utala noa e lea. E mea lea, alo whanga solo nei, le tau te whaafonga i e lunga o le tātou polakalame. Ia, ma le whautuanga fo i o le whaasisilanga. Mai le Auckland City Council, whapena fo i le Animal Management Organization, o la tau nei e wawaaia uma ia mea o le tūlanga o mea ola fo i, manatua, o le te le lava o whale o New Zealand.
le Housing New Zealand. Po le kainga ora. E le whatanga i nai mea i o mea ola ma me o taifau o pusi ia. Po o whanga whao a tamaiti ma tangata. Ona o lea. Ona o le tausia le lei o mea ola. Ia na whapena leo na whalea ngai ia whale o le malo. Ia whapena foi o na whalea ngai ma le sio manga. Ia ai e mai tawina ai. Le mamai o mea ola. E le avea ini vets, animal vets. Ia po fo mai whapitoa. Mo o mai o mea ola. Ma whangwhau. O le si whangwhau. Wa ko le lima kausanga e le koe o kia fulfulu o le taifau. Wa atul whawhonga mai a le atunu. Ia, ona whapena leo na tutupu ai ia meo mai po i e so solo le tino ma papala le tino le meo la matul whawhonga le atunu. E tā ua le mele pawhai e whalongolongo mai. Ai ia sau whangawhau i le whale. E tau o lao na abe leo whamalosia. Ia le tausinga le leo whangawhau. Whai matui o taifau. Telefoi mai le ua le leo na tausi. So sola leo mai. A le la vei se tāwale. Ia, pe na ua ai e se tangata. Pa ua so whai e fo i mas tangata. So make sure you look after your dogs or your cats or any of your domestic animals at home. Whai tui. Ia. A whai kui o pepe kau whinga whai kui o maile. Maka kui whai mapusi ngai whiwai. E he ai isumu ai angek so ai mea ai ka miki. Ai tā ua ia. Awa e whaatatanga la whonga. A o loo au mai ai le sa vali tā ua le nā. Ia, o isi fo i me ola a le leina tausia. Ia, o me ola nā e pepesi ai ia wha mai. Mamo e tamaiti. E ia isi whanau i te wawai. E ia mango a toa fo le tino pe ma foi pe papala po le ala vale ile melo le mai leo tamaiti o le eczema. Dry skin. Ia. O le mea lale nai tup. Ne o uto e whamana tua ia te oi. Le tau o tele. O le whai o tuio. O mea ola nei. Ina ia pui a mai whamai. Ma pui a mai fo i matangata o le tō ainga. E le whamai. E maua ma pipisi. I mea nei. Ia mantua tasi lea whamai e pesi loa fo i. O le mea leo le utufiti. O le utufiti se vai ane alfa fonga le tenu. O le maile o leva na le toi whata e lea ma sele wha lei ia lona fulfulu watu le. Ia no lo le mea le na. Wa manongi lea ngala. Ia ma ua a matafo i ona tele le utufiti lona tino. Ia ma wange loa fiki ange fiki ilunga al paku o liskanga kamba liska magiki. Ta ua i o le mele tal noa tuai. Ia ai whai mai, e te tau fo'i ona laisene lau taifau ia po lau whangawhau. Tau na laisene. Ia, e tele fo'i o tangata lātou te awal melea. Awha pele ele whaiama. If you don't get your dogs or your domestic animals treated well, e whamai o na tupu mai ai. Ya ua la le whaile le senga le afu yo le a sola le maile e mawhai o nei loa e pu e le Cruelty to Animal Association po o le Animal Control Management mai loa ai po whele le senga e kamale alona wenga tā ua le pui o le sango le mua o le tangata o le ia le taifau. Ia fa pena foi le saunga le mua le taifau. Le no foi tono il. Awa. Aso i le tele yo pusi. O pusi nei na au mai. Na maua mai tamaiti i le paka sa mātou o e tā alo ma sa avadvari ei. Maui o fai foi le wha malostina. Ai te i o mai tamaiti ma le pusi i a te au. Tama i pusi.
O le mea lana whai atu e tō le pusi. Ai o whatangisi ta moiti. Au la iti al nao lau whanau teine ia. Ora whakto e wa leila mai la kako o maawe le pusi le whai. Na tausi mai leo le pusi leo. Wa a tō le tausanga. Wa te le pusi. O wawai atu. Woi ka whewhe. O kia waku pe e ma i tō le pusi o te le manawa le pusi. Ale a se si pusi po ai i le mako. O kia re rora po whengi mo i. Ia le mako pusi whingi. O le mela nantu. Whanau le pusi. E wa toititi mo le lua se fulu o tama i pusi. Na walu lola ia lea. Au te musu e tatia ai tunau alfa fonga le tunu walo rofa kele kama kia whakuwai. Whai ilo kaunga ka ilo kau singo oko. A le kaunga ka o le expenses wha lewa wha o popo le wo maile ile ainga. O mea ai a pusi. E ana o mawhawhau lola ia lea. Po le ase mea o le a whai pusi nei. O tango loa tu u pusi uma ai ave mo mua pusi se furu. Ave uma tu u ilunga I Mount Rushmore. I tua o le whale ainga. O le mea se saa I ai ia toe mea ai ma mea ai le whale ainga. O whapea. Mana ia le ave I. Awai e tele mea ai e saati I. Ia ele toe lua tuai. Ia se pusi I vai lal ma mao le mea na watu I pusi. Na watu lo tu uina. Ina na tu uina. O loa ai mea ai na e saati e tu uina. O te o le whale, e lua aso e so ai, au vai mai koe lau le ngā pusi. Koe lau, whapea ui ka whewhi. Ko kikis fulima mai la le mena tu ai pusi. Ma tia I nā tu lau, whafonga le tino, ho le lafwa I au tu I nā, e lai lava mea ai sa ati atu le whale inga ai. Ai le mali. Ele mali pusi mali I o ele ainga e masani ai na no nofo maola. Ava me o ko el wakule le nga sori. La ku umale le nga ko se fulu. Ona I pusi wa pena la popo. Ien ko akuri, ien ko kausi foi la ile. O lo Elisias va pe la ma fo po la se me la ta una fai. E te iwa ualu le sumba sa whai ar matu au savali. Ai whai mai le tala le silo matua na ia tau. Te lo sa vea o tango wha matala ia mea ia o whanga whao lau whanau. Ua whai si kele pusi wa ova ko le kolu se fulua. Na ualu le lei lava ave o le Red Cross. Ave lo le Red Cross. But oh yes, we'll take them. Fato whela la ave. O le mea na ave I pusia, na tufa I ainga, na tufa I whale o tangata mātutua. Iwa. Adopt uma e tangata mātua, fole o le nia lātou whanau, ia po o le o atu fo nia lātou whanau o toi vai maasi atu lātou, I mea o tu tia ia. O siri akula le alofa o le toi ina le nai nof tō tasi mo le o le matua, nai nof tō tasi. O iai sana companion, ia po o sana soa fo lele e pei o sisi tangata o lai e mawhai o na tango si I lunga awa le si ia se kama kiki awa si I lunga le pusi ma miri ma kalangoa ia. And do you see how special these animals are? Mena e leo na whatu. Awa tātou te angaleanga I meola. Whai le mea lelei I le meola pei ona e mana o e whai lo watali I au nei mai. Whai le tui o lo watali, a wako ma le pusi e whailonga kui, pe wako ma le kai whau e whailonga kui, e wari kari ie me la uri. Ia, o le si lalo matua sa mātou tua oi. Nau whai atu e, vai oi. O le pusi lea oi, o le si vai temina, e tasi le pusi whawhine a tamaiti sa tausi. Our next door, e ile lo matua e ile na pusi po. Yeah, ola tu lo fatu. Hey, do you have a male cat over here?
Look up there on the TV. He sleeps on the TV. He stays on the TV. He never leaves the top of the TV. Only when he comes down and eats and drink his milk and then goes back and lay on the TV. O whaku. Le ai. E te nofo e wawa ailau pusi po ale I te mi uma. Le au mal po mai. Yes, of course. A whaku la ke mi e saulau pusi ai mai. Oh, I just leave the food, in the kitchen and he will come and eat. Whaku e leila. O le pusi la, o ele ma, e le pusi lea, o le pusi po alea, o ele wai. Mai, e le kai alu I whawhora. Tā kaulanga mai inka mai pusi lei o, le o wha ngau le pusi a, e ongo ka mai pusi. Mai le koru e kausi o e langa o le pusi a, o le pusi po a, o ele ma, e le pusi a. E akasilo makua pārangi mai. Okay, that's a deal. All right, yo aro lea mai inga pusinga, ka mai pusi e koru e kausi ngai, ma whaka. Ale a tātou wo, e tā le pese le whamadui atu ai, le tōtele o le atunu. O la ua mānawa makarikari e fui wape waka e, le wo ka whamakala pusi e redi I lea, o mang whamakalanga ve, a whamakalanga mai ve.
Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. E ana na, whawhiwhianga so I whiwhiloi le mana mo ngā luenga ma le ngā ngai fo Faiva o le atunu u I le nei fo I aso ngā fua. A matanga o le nei mai aso I na ua toe sfulma le 5 minute. Ia o na tale o le tu lai ono. I can just imagine what you're doing now. Wa kale kaimi, wa alu e fo le kiriki le card, ia pe atu fo I te sign off. Ia ma ngā I tu loi le tavale o nisi wa ngā I fo I le pasi. Nisi a ngā I le train, ia o nisi fo I. Ia, tai tō lua atu le tavale fo, le ala wōle ke ruo ai. El wakwasi a wo e piki o le kai ao, ia matoi mo mori fo el tau fale wale te lua fai ngā luenga whātasi. Ai o loi le aso e te tongi ai. El wakwa e whamai alu oi, o le mo. Ai se ai, e ai u e waku se lu se furkara ia o e uku ila uka vale. Wea vai lai to e ngā winga le anga le nao le whaare o tangata. Ai rei roa wa umanga e make ia. Patalo whabitola vale tua whine ia Amy Tangoa I ama nai ona uso, po nai ona uo, nai ona paanga o lo lato
malanga whaatasi lunga le ala tele le tei fo taimi o le aso ina ua manava ngā luenga ia malo o lo o talie ma tapua i mai mori atu le malo i ngā luenga le lo whaia me se fo i lau tu tapua inga po o whea lava le tu langi i tau te anga i ai ia tau te whaalongolongo mai lava i tala mali e whaalai i au mata i lunga le ala tele ia alo whangia le tua ina ia pui matausi ma ia whaitete fo i le so na sawa i lunga o mangala ese wa umana whaatulanga ai ia le sawa whaatulanga ina i le tu la fono e ise mea la e alua koi fua ma e kau pipi i fua i kua le pampa o le ska vale la tilo tua i lunga o la e le sign keep a safe distance drive to the conditions e lo o la ki mu mamasi se e mamakangi le mea a le ke lele al se lau mika i le kula pol se lau kilomita whaangare mea mo common sense ata lo fatuai ni le tamaita ia emi tango ia ma le tau vaenga a toi fo ilala tala i le ila fa mtalanga tu le pusi le ila pusi fo fine ma le pusi po alo matua lena o ratu o fatu ai le ai ase si pusi po i le tua oi ma i le mele ma tu te no fo a le la o fatu lo matua le la o mo i la le pusi po alea le tio la ni mo la o ia le pusi fa fine le o fiu su o inista o fatu lo matua lena o fatu o malia mai la lo matua e vatu la pusi e tolu e tau si o faku ele fea le merenga o le pusi po ale o le pusi po a oi le ua ma ia i le pusi fa fine le au ono le tolo ai tau si a toea ai vatu la le tolu le tau si oi ia malia le o silo matua au te vai atua ia e pi fa le tontonu wale ma fau fauna o le lo matua umba le vai aso le na ai o le si vai aso ai tu i mai le lo matua e loatu mal meo le fasi pepa o le kalafti mai tilo i fatu la le fasi pepa te mai o le fasi pepa na mai o le fale ma i o manu fatu la o me o fai fe mo i kala lo makua o le o sa ma mai le fasi pepa le o le scientific proof le o test o DNA o au pusi ma le au pusi po o foi ko vai e fia le mea e aru e whaire. Mai o le tau na whai e te se lauta la i le tamai pusi. Tui e ma le toto o le pusi po alea. Whatu la le mea le te mana oi. Mai vai, o le a mai i a lea fui. E mai le DNA. E le match le DNA o tamai pusi ia. I le pusi po ana ia le mo i lunga le TV. Vai vai me o ia isu su nga lo makua ele musu kausi pusi musu kausi pusi o fatu ai ele sa ol na me o e fa ai fa me lo mtu ai o le langa le wa to va yaso o la to o mafuta ma mai pusi e tolo tu ia e o mai pusi e mana ia o lava fo ile ai ia no alu na tu pele se lingol tien e i ole o le mele ia o tamai pusi ne ia alanga ua alofa i pusi ia ta ua le na au fatu lo ia ile la me te mana e vatu ia pe fana ua pusi pe mo i kupe ka ia feka lao o ka mai pepe pusi ia ai ina ua tele tausanga ua mawai. Ia o whai ale whai ngā wō le leipe ma le nā tina le lo matua pālangi. Ia ai ua halu la le lo matua, o tawe fo i le lo matua i Australia o o matua tele, ai saulana tamateine toi ave. Tele i lola po whena na o le lo matua malana tamateine, i le momoli i e pusi, au te lola ba. Awa e tā ua le melea, o fale o tangata mātutua le na walu ave e le kele o le lafu pusi le ngawhai. La tau te talia ina ma le fia. Awa fo i pēa na ufai atu.
O le tō tele o mātutua, e ia lātou whanau, a misa i meo paparangi. O lātou mea i e whai. E mana na o, e vai o tulo ua matua le lo matua, po le toi ina. Pe ua mātutua uma i laua. O na olo la ia lea, fau e vai ia se elderly home e ave ia o lātou mātua. Ia po le tina pe a whai ua whai langi le whōlaunga le tamā, po ai lava e soifua. Na ola ia le ave ina, tu ufa malosi e ina. Ai o mai tau pule e whaatau, ese le whale o le to ina balo matua. Ai whai e o lako ki whinga fo, le vai e shares ma dividends o le whale le. Masani i palangi a lato mena e whai. Au tātou la Samoa. Au tatonu e leo se mea le mea le na. E te tau o na tātou tausi pēr ma wha pele, ma whaile tātou tiute ma le matawha ioi. Wa umala ngā luenga nei o tātou mātua ia i tātou. Ma tātou whanau, ma whanau o tātou whanau. And this is the time that we return the favor and look after our own grandparents and elderly in our homes. Awa, ila ufo isu enga ia ili mataupu ia. Wai tele no mafutai i tangata mātua ma mātu taltano. Ona o aus tangata sa ola mai lima o tangata mātua ia. Pēna fo o na ofa iatu. O le mātou whanau o le matua i laki o tangata. O se a inga whaamnia ina. O se a inga laki mātou te o mai le tele o poto ana mua. O ata mai whaana mua. O talatu. O mātou ngawha. Ia mausunga ma mea whapena. Mai o mātou ia sisi nea lai tangata na o tupunga mai ai. O so alo o leo tele. Se lau ma le ono tau sanga o lona soifua. Whatoa tu maloa. E tu maloa so alo o manino le leilo na mawhauwhau. Ai, ila mātou ta mamatua le lima whaio na ngalo. Leanga o upo lana te talo e whai aso uma mātou te tō tuli ma whaalongo longo iai. E uma lona na whaamanuia mātou uma ma lana whanau lana whanau o na ainga i sawa i ma manono ma i le wao fonti tuila mo manua o e no nofo i New Zealand lan whanau mana o e no nofo i Amerika ma e no nofo i Australia upu muri a ia le mātou ta mamatua o so alo leo tele le ma whaiona ngalo i a te umalo loto whamai lea li ia e alofangia e tasi lava le mea o te wala au atuai ma loko mana onga a whaiua umi ona e alofa mai ma wha umi lo uola ia e alofa mai foi. Ia lama lo mawhauwhau. Lale wingo le tala lea. Aua ne ia o mai le mai o le mai lea leanga o le ngalo mea. Po o le whaavalvalea. Ewa ia o i tala i alto ina, fa mai. Au te talo ina ia o le whaamasia si ina la whanau mai e tupunga mai o surunga titi. Nei o usavali tele noa i le awala maamolo o ie. And the miracle happened is that Heavenly Father granted our grandfather his wish. Le ai ma se taimi o le soifua o le mātutu ina. Na ilo ai pe ua masepu se tala pa ua ngalo se mea. E o lava i o mātu ingoa ma fōlingo tangata. E lei ma se mea ngalo. Ia. Le whamrianga le nā lea tua na avel tu ina lea. Na oti malama lama. Oti malama lama. He knew what the time will come. Ole te min tam whai o tuela o tina e whaile le ipususu na mana o se ipususu. Ai te iwa mawhana whana mai le ipususu o e whai mai. Le ai. Walava lea tu uia. Ole au moe tu au se i o walu. Tu au se i o walu. Talo whai. La landa leo na ufa ia tuai. O tātou mātua mātutua. Ia na mo ini e tuale so alo ma umātua I lava malana mānawa. He died with a clear conscience of his mind. God granted him his wish.
Le tuai au lava. Ne yo o mai ia te au le meo le wha vale vale. Ma ne ingalo ia te au a o me fai. Ma la u whanau mai e tupunga mai yo sulu ngā titi ne yo wha maasi asi a i la tō. Ne i ai se aso te savali ai wa o le malama lama ma amolo i e le awala. Yo. Ta uol na pipi i o tō matua. Au tō wha whonga li ai. So se teimi o te talanoa i le atunu. E li lifo lau talanoa ona o tangata matua. Lea fo i sa o iai le asoan le la. E tali sapaia le whaamanuanga o le wheiloa i atu i ta māma tina mātutua o le atunu o ua whaamanuaina le sitiseni i New Zealand. Ioe, ese le tāua ma le tāua langona sa o i atea. A le mea fia fole na ia le la sauti na la ua valus fuli ma fo i tausanga o lona soifua a lai whai a onga lava. Tau tu uloa o mea nai whai a sa. Tu uloa o mea nai whai a sa. Tau se e vatasi fo i le lau whau maalu o Aotearoa nei. Ai so se teimi o te whai ele por kalame o te whai atu lava whapenei. Le whaafonga anga Samoa. Awa lava ni au tautu au lafo i la upulea. So se ainga, so se maota, ma so se lawa. O lo o tausia ai se matua tausi o le atunu se tua asina sina o le tamama le tina. O se ainga sili o na whaapitoa, o na whaamnianga o tangata e tupunga mai tono le li o lea. O le ale na whaamnianga. Le sosia atoa lea o lo nofo ma ta otoa i le tamamatua ma le tina matua lea. O le tō whale nao le moe i le ainga lea. Ai lea, e le o wawanea i lunga. Wa mātutua ana i tamam tina mātua. Ona whaapele o le whanau. Ma whanau o whanau. Oh, it's so boring just to have them around. Awa lava ni i whaalongoina se upu whapena. O tangata ni tau na sili o na pele ia i tātou. They gave their lives for us. They gave us their yesterdays to build our tomorrows. Na lātou au maia ma fausia le aso le nawhina i o tātou au lia lo tātou tai au le nei. A lale me whai i tātou. Ta pena la ia leo le tai au le nei. Ma le aso le nei, a wale tai au mo le tupulanga fau lea lalo wawa. A lale isi tu o le tātou ngā luenga e whai. Wha a wau pea o na tausi, ia umi le soifua. O le puna vai lea. O le tala le mātou tama. O upu e le ma whai o na ngalo le loto. Au ane i ngalo i a te oe, le puna vai, ma le mata vai na e asu vai ma iai. Alana e le ino to e watula o wapopo ingai mei o mea ola, ai mai se leo o i tangata mātua. Ua a vea me ola nei, oni soa tu mau ia i lātou, i whale o tangata mātua, i le tae au le pula pula la ngoto, o le soifua, ma le tau a fiafi, ai o so sola le whanau, ma whanau ala na whanau. Wo ave oe tu ui, i le whale o tangata mātua, e tausi e tangata ese. E te sila fia la le metupu. These people will never die from any physical, medical failures. They just allow themselves to go. Why? They don't die of any diseases or any epidemics or any medical problems or anything. They die of a broken heart. Ta el fatu. Ta e manuti mo moia le fatu. Ai sea. Fela whanau na whai mai nei o toa manu i lima o le toa. Whai mai o i la tau nei e o mai e tausi lo o vai, malo o matua. Wale whai au. We have dishonored
our grandparents and our parents. Me whalana na ele, whaafteitele ia I lātou ia o nisi o whanau. E alana umi le soifua o le tamā ma le tina matua, o le lei o whanau. Le lei le whanau le tausinga o le lātou tamā ma le lātou tina, e a puti mai mea uma. Ma malama le lei mai e matiu vai o le toi ina se o na si ula wao. Le tino ato o le manaonga, pe le tau tala mai, wa o tau iloa. E le tau to e whaamatala atua pe iei se sign language person e sau e whai akule sign ngai au ko. Mea na tau ai. Talu sia. Ia tu mau le nā lofa ma le anga le lei. Le foi lau avatu le fautuanga ma le tu alalo ia te utou ia o whanau ia. Whawhitai ia te utou. E lau tau loto totoa ma lau tau ono sai ma le alo lofa moni ina i o tātou ta mamati nā mātua leo o manuia mai le se. Maua lole avanoa, oi whai le pepa le to ina. Whai le pepa le to ina ma le ono matua. Ioe, au mai I nei. O aso ma teimi ia o lo tutoe o le soifua. Tātou te talo ia whaafua loa ia maua nisi tau sanga sa sifuru ma le lua sifuru. Te ila kou ka upe kasi fo le pensionga ma le pengfiki ang iusila la kou. Wa leva ona te ena ai I la tau ma le la tau wai a tatau le tele o tau sanga uma vai. Ioe, ta ua ia lea vaenga o avatu. Leo o maua le avanoa. Oe vai fua le whalemai, le fō mai. Tala vai le lo matua. Whai le lātou card, fo le code card. Whai ma le lātou card mai o le wins. E mau ai discounts o le whio inga I lunga. O me o ta vale public transport, whela ua inga I lunga o mō tangata lau tele. O le card level le nai mwhai fo I ona. Mau ai le avanua. E discount ai le taxi. E ai ale St. John Ambulance. O le wheelchair. Tango e tusi lalo lumera lela o vatua I ate. Oe ta o le helpline. Mora soifua maloloina. O valu se lau. Ono tasi ono. E le te teia lua se mla o mafofau le mele lau. So o se me mana o mia. Po le whanau, po le tamama le tina matua. Wala au le whaala pupatonga le nā. O le leina la vea I ma le leina feso soani. Mō tangata uma. Lau tele o New Zealand. Olo o iai. Tangata polo fesa o Samoa. Olo o ngā lulue ai. Olo o wha ngā ina I le tātou ngana pe ai vili atu elime o tupu to ina ma le lomtua wha mole fia mō se feso soani. Fia mō se talanoanga ma se tangata I le ngana Samoa. Ioe. Ia, o le whautuanga le nai avatu. Ina ia tautua nā o tātou mātua, whapena fwoi o nou tō anga lelei. E masani nou tō whafonga o whatu lau tala lea. Ma tō manatu ai o se tala ula, po o se tala fwoi tātou te tali e ai o na o suanga le vātele. Le whaonga ino le ala tele. As a public user and a public road. And an asset that belongs, or the infrastructure that belongs to the public, everyone, including animals. So la se pako po se maile po se pusi dungo le awalonga wele ku uawango ia e kakaunga loka oi. Those animals are recognized by law as part of the public. Yoi. O tangata pe o tangata ola ia mea ola ia pe te wai tango so se mea ola lungo le wala. Be ke le wha alo fo le pako la elu wanga le pako finge ma wangelang koloa ia ale elu waku ayo. E o ai leo e mkwa kuku le leo e ka ofi ka vale e wha singo le ala se i o le pako malang koloa i lispiko. Ia. Ia e mata ala ila ia lea. Ile va ia wha le i o tātou mea ola. Awa e whatu lau tala. Olo e voi la o te whau. E no ia muffin I le whali.
o tu ai ngā tamai puro so i le e tupu la iti a ua mātutua. O wawal melu maile. Tu sa o le fitu tausanga o le maile. O le tausanga e tasi o le taifau. E tu sa na ma tausanga e fitu o le tangata. Pe a wha le tangata le tilutilo le kālena e whai tauai ia tausanga o le taifau. Au ke longa pe o le pusi e wha pe kasi le kausanga o le kangaka ua iwanga o kausanga o le pusi. Awa pela lea ua lima tausanga talu na ieila au tau taifau. Rono winga wha atele le fitu. Ua tolu sfulma le lima le matua o le maile. Whai fo o e calculation o le sful pasene le na. Kako pisa fo le sful pasene o ki ngam kama ka. Ale kau kene ilo afa pasenge ia le soifu o le maile le ola le maile ma on kausang. Ai pio le vai fal ma fo faule na ai pe afa tustusa. Lana winga la afa pela o le pusi ua lima tausanga o ia ai ma tausi le pusi le tono le tau ainga. Fa tele lai le lima. Lana winga ua fast full ma le iwa. Le matua o si toina lana. Le pusi lana. Ta ua lana o le sotanga. O le relationship between the animals that are domestically tamed at home and trained at home and being kept at home as part of the family and the furniture of your home. Ua tausi o lava pe o isi tangata moni o le ainga. Awala mea sa awala mea le na. They are members of your family. Awala mea le ni a misi lorso sisi ale. A muffin. Ia na e wawa ai lola ia. O pei o le sita mai titi. E tangi o le poto le afine, tangi ane le poto le atali, i tangi solo le... Wa pei o le tamai titi wa matua le malia le loto le waku le me masangi o nga eilanga. O le vai, o le susu ma le fasi sosis. Wale empty le ise mea. Ia nga kangi ala e solo pei o le... E pe arka mai kiki la kiki wala wa faali wa faawel kanga kalanga me ka ya sei longa fo ya au mai ya ola le taimi ola iti le fana afa pe tate alu ese mal fale ona kisi le tamait kisi akulia kisi ngele kisi akulia kisi ko kamaki uma sama masani no kisi sa ole ngutu ol fana ala mele ngalo u fadi e isi kami wa kisi ko ai u mai ala fa kisi ai o kisi a muffin e ma kwa kisi lele ila un ko muffin o mai le a pera kalva kai ngo ingo o kausi o ko muffin o le ngona o te fa gol matua e kausi o ko muffin le e kausi ta ala ko nga kisi le kisi e fa ko kisi le nku ai fa li mai i kwa uru ma kwa kalinga kisi okay ya mai sa lai o fa tu ya tu to o le telefo yo le tala fa sol pito nei me o me ola ma faile late tonu o tatu ai tele ia o me sefe ai e me ola ma me o tai fau ai mai se o me o fanga fau la tu te se fea i ola o tangata ole a inga e alo lofa i ati. O se afi, po se mu, po se malaia. O se tangata ua. E sau ale tai fau e fai lana whailo. Sau e fai lona winga malana tu e le masani na e vai iai. Ia tatou mafau nei la ele. Ile tai fau le na mo le o mele fa pena le vea i Samuel ile case ol century le na fai nit le na sa wele si le Rodney fa mai e ya lo na masol so longo la lo le van le ta o ne o le no le fa pe o le na ma ni me o fasiano po se fastino o tu au le termina le vea
ina ua au mai le li poti a fo mai mai seina ia no mai. Whapea e maua lalo le taawale e tusa ai mamanuanga sa wa ai i ata o tu au. Ai le iwa ai le tino tu au. Le ai fo ila se tonga fitinga whaapitona whai e tu au. Sorry wo toi fo i tu o le melea. Ono o winga ma vionga me o tai whau. Pa whai tupu se whalu lave ai ono a fia ai le soi fuostangata. Dea la ua whaile mori maua Rodney i le KC. O lon tal tonu ngana o le melna na lai ona na maulu le tai whau i lalo le taabale. Ma tau muli le taabale. Fesiri lo i malaloia. E sau to mai whapitoa i mea nei o mea ola. E mai idea ai. Toi whai mai la e leo. A le ala lau tal, le ala lua tal noanga ma le tai whau na whai. A o ka wika leo leo. Ai, e te tonu e moni lau tala leo te watu nei. Tai whau o meo whangawhau, animals that are very close to our hearts and our families, and they are becoming family, even members of our own family. They know it. Lātou te malama le lei. I le tangata e alofa i a te ia, ma le tangata e sā wā i a te ia. O mātou wā onga i nei le tēle o tau sangsa e fo le mātou maile. Sā tausi e fo le nā tai whau. E a le tō tele la o Uncle Sia. A mānawa mai. Ia mai lo le Rising Sun. Po le Family Neville, po Fair Lover o le Castle. Tai Simon Street. O na nā ai o mai lo le fale. Ia ita lo mal mātou antile tu ai se mea. Ia mai lo lau li ngā ai lo mal so sisi al mai de lai kōna. Ai no mal so sisi al mai de lai kōna. Kona pusa ai sa. Sau loa ma le maile. Sau loa le maile fam. Verdi tau loa le mai. E kilo ala i lauri i ala u o ngai. E o mai lisi pōle na. Ai o whalongua koli solo le maile i whafo i lauri i. Wa perero kala e sa o ala. Ma ke ia le leia le maile. E lauri i o ngā mailo e leise mea e o whai. O mailo ailang so sisi. E whea kui kama saonga. E whea mai, ia sisi o ki ngā mea i o ngā so sisi ae. A whea leo pe eire maire i o romia re kaunga o ki voice kanka ola la kouia. Tātou uo le malo longa. Ia, ina ua manawa ngā ruenga ole atunu uma ngā ngaifo Faiva. O le aso malo. Leo no sai mai. Tātou uo e momori oe le tau fale. Ia ma wha ata tua ia oe ma wha pupula atu o mata le awala. Awane e tau turi moe ai. Se u whonga o Samoa, lei atau sa vea, ia male ngā ngaifo Faiva. Ole atunu o le nei a songa fua. Ua sfulu male 5 minute, ua te aile tu lai ono. Kalumai ole kolupo e ke kumai whaapenga pea oi sika ngā kaleanga ai le sei whai au fika so le so ie ki kau lama lama whai au fika whai au fika alui ai whai au fika big boys crew ole vai vai whai au fika whai au fika alui ai whai au fika big boys crew ele vai vai Dios mom better do that. Ia pola me to rete to take ratata taka taka ta fai au fika fai au fika alui ai fai au fika big boys crew ole vai vai fai au fika fai au fika alui ai fai au fika big boys crew ele vai vai.
Pea oe sika ngaka leanga Ai lese I whai au fika Sole so ie ki kaula malama Whai au fika, whai au fika Alui ai, whai au fika Big boys crew, ole vai vai Whai au fika, whai au fika Alui ai, whai au fika Big boys crew, ole vai vai
pese ta ua mo le matango fia na mai Mount Acre Official. E ba le yo tele falunga fo i le leo le fo i tamari i le matango fia falunga upo le pese lea. Fa manatu ba ia te au. O le tasio tu fine pele na fai poi po atu. I le fionga e tole a foa la uli ngā toloai. O le aso le fai ponga le te maitai leo fa mausili ni vanga. Na tua i lunga le mātou tama. Ma tu watu le maike i ate. Ia e fai maile tala al mātou tama. Lau fionga tole a foa. Olo o afa fine pele lea ua foa i atu mo oi le aso le nei. Upu ane i ale toina. Ia e mana tua le lei. Ia e alofa i lo o afine. Ia e wha maoni i lo o afine. A iaini pe fe tula i mai lo lua vā. Au e te wha o lima i lo o afine. Ia e mana tua le aso le nei. Au te whai atu i ate oe. Wha a fo i le lei mai lo o afine i o lima. I lima o lona tama. A le uto e whafango mai e le pese lea. E au mai ni, e la uko o kene whangau. To o lua lo ia. Ale whanau. A lo o mafuta pe ma le whionga le whasina ia tole fōra le. Le tua whine ia wha mausiri. Langa le uto e tau i lo o mafau fau i upu alo mātou tama. Na whai i ai. Ai ole mea ngā o whiwhegi uwha pelkoi. Ko le fōra ke le ole mea ke o iai pe a. E vai le se bia a kama al to ina fai le ko ki le ko ngango o famosi dia alo fatu mo lua lo fenga le fasina to le foa la uli nga to loi ia fa pe fo le to fine pele ia fa mausili vana ia malo lua ainga la lu fa nau ma fa nau au lu fa nau aftai fai ainga le ia, ona o mai leo la utalandoa. Ele mata upu lea e whai ui umata walunga i ai. A o manatua nai ta mā mātutua ia. Whatalo whatu leo whionga le malu, Nansen Williams. Ia, whapea fo i le whionga i le moangu tia. Toko tautai to whai ono. Ia, whapea fo i le tua whine le whionga ia. Whale naoti Madeline to whai ono. Tālu sia. O lo mo le malosi o la o fionga le malu. Ia, mai se fo i le tau i le lei fo i o le tino, le nei vai tau o le tau malu lu. Ia maua i le malosi, tātou te feilo ai pēr. Whatalofa pitoa atu lava i le tamamatua. Ia lau moli Ioane. Ia, tasi fo le tama o asiria i le iwa sfulu tau sanga lon. So i po whapena fo i le fionga i le malu Williams Nansen. O wasilia fo i mare iwa sifuru mon tuputau sanga o lona soifua. Ma eu tele, le lofa maleanga le lei o le atua, i tau sanga ma soifua o nei ta maa tutua. Ia e mai se e fo o le tūlanga tā ua tele, o le lei o na vaai a le whanau. E whaatalo whatu fo i la i le tō fine ia e te vise Ioane, ia masio lua ainga, ia mare va ia fa lei fo yo na yo tatu te mamtina matutua malava i maota malawa fatalo fatu i le te mamatua lei fo ya inga le fionga ya tui mawalunga masoe a tauli ia fatalo fatu a Josefa malole soi fo maduia a tai le tua sa mo le tatu feilo inga le nei aso matango fia la le fo yo no toi fa ngaloina ia tau ia le mamalu o te mamtina mātutua sa tātou wheiloa i malaulua whasira whai le nei aso. Ona, o leo lau talanoa i le whontanga lea sa whaatino le whaatutua i le tuasa mō watasi i le pō ana pō. Watu fo i le whaamalo ma le whaafutai lo au tau lau lau. Nau whionga le teite whono se wamuli. Ia whapea fo i a alai moana. Au moana whapea fo i a telenga ia te vanga. O le tofa ia awala. Ia whapea fo i le tātou te utupe, le te uloa, polo te vau, le asi se tima. Ia ma le whionga ia tanu vasa. Ia ma le tau komiti atoa. Ia
komiti o tāpenanga, komiti o ngā ioinga me o mawhapena whaftai sa o nofo mo mai tau fo I le po ne po. Ti finga ma e vanga ma me o sa whaatino ai ma le pasia alo I o le tala o le seledi ma le tupe. Ia se mea sili ne nao na tāua. Ina ia, o tupe e mau popo ai ia mawhatanga o tupe fo. Ia e mare pelepe ma sofa ma Feato fa ia ni mawhatanga I le ala. Ai o le mea tāua le nā. Le pulu lima whatas. Ia mangalu lue whatas. Ia ona mawaila ia leo le toa fi mari e. Ma mau popo se mawhatanga ia po o se ainga foi. O te wawai atu. Ile toi oni nai aso na taunu lea o le waa fau lea na oka mai le fionga Elementar o wafu ma waa whewai o le company waa a Samoa I pia. Ma o le waa la le nei o le ana avantu I Australia o whaingoina o le asui alo na ingoa o le catamaran o le no winga peo e vai foi le ingi I meo waa whangota foi. E lua ona pito. Ia, ai peila ia leo na vā leo le o ngā tutonu. O ina e a ngā I ta vale e pakai. E lima se lau tangata le pasese. Ia ai sili atu fo I le fast food ta vale ma whai ona ofi ai. Ai, o leo ute vawai atu. O fe tau wa I ai le fionga le minsta o le malo tau ave ia olo o foa va ai. Ma le sunga ia tu le epa. O le talano mai tu le epa. E le sefe le vaa. E maulalo le vaa. E tasi ale ngalu le vao sa va I matumua e whaapulo wina le vaa. O le oti ngata le mea. Le mea le maari ai. Le o tali mai le insinia e malama le le whaingo le vaa lea. Matotonga le vaa lea. Tali mai le insinia. E matua se I sini ia tua inga ia o whaafefe mai e tu le epale ma malu o le atunu o whe marala ngai. Whe takloloa I le vāle o sa wa I ma uporu. Leini mea whapena. A le waa foi lea. O lo tau mai e le insinia. Wa levo na whērwai. I o ngā sami te tele ma le sou. Ma le mau lulunga o ngā luma peau. I le tai la I le waa lea. O tātou ia I le vau tuilama, o I le vau sawa ima maupolu. Sa le longa maupolu. E lei ma se wha le tonu mai le I wa aia ni ngalu te tele wha pena I le fia se lau o ni te usanga. O le talala le insinia le malmalama I le fausanga o le wa alea ma o le chief engineer o le tuainga fausanga lea. E mai. E le lea whaamtalanga ma lea tua inga I whai ele to ina lea e tusa ma le waa. Le voi la ua whai tio foi tu le pa po whena o no ma ili nei tupe luas ful ma le tolu miliona. E whai atu le tele o ai tāla fu tutongi ma ule me whai una tutongi a le whai mai. O loan mai ma whai sen no ngā tupe tusa ma le luas ful tolu miliona. Tali le minsta ya olo. Vai. Ise me te pisa I fua le nā mea po whe mea mai I le tupe. O le tupe le ai leise no ngā tupe na whaia. O le tupe lava le nei, o le sao I matau lea. Ma tupe o leva na whaaputuputu mai polo fiti ma tupe whaasili. Ale mata ngā ruenga o le Samoa Shipping Corporation. O le lato sao lea. Talu o na whaatuto tasi ia mata ngā ruenga ma whaalapu putonga tu ma oti ale malo. E run ma whaata bo e whaapisinisi. Le whanau mai le tupe le ai se tupe na no mai sisi mea. O le tupe ale company va. Get it? Ia na isi vaenga. Ia ai le ai se me tātou te popole I paule mea le tātou whaafitai. O le ale atau no mai le vaa. E waa le lene whai baila uli I e o mai lo mātou e au mai, mautiti e Australia e au mai. E no winga la, ai whako au ki e le waa lebe, a koe kaungu a koe Samoa steimi la te mai. Ai, o le a sui ai la le ingo le waa.
Ia ma sui tūlanga i le vaa lea na tā ua. O le Lady Naomi Tasi mua a le la ta uloa wha ingoa ai. O le MV Lady Naomi le lua. Ia, le na. Ua wha alawi loa mai fōi a le tūlanga tā ua. Ua o tua i le tupe tolu tesi ma le 8 miliona. I tu malo u malawa wha palota ma lātou whono wha vai e wha se fulu ma le valu. Oka. O le numera, o le miliona numera tolu le nā. Ia talu na tūlai mai i le whātutu e le tusa mo o tasi. Ia ma le poloketi e tasi le miliona tā la. A le ua muta whafosei. Le alola o le tupe o lo tutoe pe tusa ma le se lau ma le sfulu miliona tā la. Ua te tala ina nei. Ia se whaaputu ngā tupe po si tupe e fau. E tuu uma i ai le tupe le nā. E whai i ai le whaasoa. Ara seisi whai ngā malo fau e tūlai mai pēr mai ale whai ngā pānota o le asolua sifur maleiva. O le masina o au kuso. Ia o tātou tūlalate le vai wā. Wā ele mwhai ona toi tau wānau ia mawha malo si au watu e whai le stala. O lea ua tūlai mai. E whauringa mai o lea lava e silia le sifuru lima afe tangata e le i le stala. Nā le mea la whai tangata nei. Nā leo na uwhai atu le vason tenei. E te tau i le ofisa o le komisina o whai ngā pālota malona au wā. Wha mau uma i ngō tangata nei e le i pālota. O i e le i le stala. A Wi-Fi asi to tele o i lato. Ina ia tāo fia ai ma wha ititia wha fita au lia tūlai mai. I le teimi o le asa ili ai i lato e tutongi a lato sala. O le te ilua awhea, ona o le le stala. Ia ma le te ise lau tā la pe a whai woman le stala, ai le i whaia le palota. Alofa mai le tua, vai lo tusa so tātou manuia i le nei e fiafi, ma le nei vai aso atoa o tātou amatalia. Amatanga fwoi o le nei masina fau o Julai. Masina lona fitu o le tausanga lua afe lua sifurma le lima. Anga le leifo i le atua i o tātou mātutua na malanga mai Samoa, mo o loutou malosi whaafua loa loutou soifua. Se i o tou whai ngi ki whinga ma fia fo i le lau fau malu i nei. Wa lewa tausanga tau te le i maua lea whaamnianga. Ianga le atu le atua ma whaafua loa ai i le soifua ma maua pea le malosi. Tali ai nei whaamnianga o le amaua. Talu loutou nopia i mai ma maua outou se seni New Zealand. I le whinaunga a Samoa sa whaatino i nei ma le paramene o New Zealand. Mai lato uma sa tongi le maa ma whai le sao i matau. Ona o le lei lava matau. Ia siri ele whaaftai i le atua. Ona o awa noa le lei. Ai maise foi. O le whaipule. Ia te ana utu yono. Ia ma le pati o le green. O le ngale e to le pati le na. Le la tātou tūla lata fo i le vai va o whainga palota ma whainga whiliwhilinga le nei e tunu. Wa aipo lea le pati na whailana lona sao mo Samoa. O tātou va vai e tu fo i le leipa. Ia, te tau na tātou lango fo i o tātou uso ma tua whawhine Samoa ma le Pasifika o lo o iai. Ai maise, o le whaalawi loa ina fo i o lātou anawa tau e tā ua mo Samoa ma tangata uma o le Pasifika. Ia, maise fo i tangata uma lautele o le nei e tunu. Wha mangalo se leo le a tau se vea i le nei e fiafi, te talo i le atua ina i a tau nu umalmanuia, i no whanga o ainga o maota malawa, ma le saunga le mu i le nei e fiafi. Manuia tele i a whainga taulanga o talinga sua, ia e maise fo i o malo longa. Sa ili malo si ai mo a tai au. A afu fatasi le i afu le tua, ala whai fōlinga i le tua, wha fo i lapa o malo i le aso a tai au. Whenua i. E le ngā ngaifo Faiva i le aso a tai au, ia tele leo whainga luenga le tua, ia mo lātou whalitua, e maise nei ta māmalo lo man malo, mo lātou whalitua fo i, tina ma ta māma tua. Ia maise le lo le tātou tunu.
O le tala lea ma le nganga whaalo la tātou o e su e le pese le atou o se vea. Tātou te tau mā mai ia, o ngā rufuri o kankala kou ie. Pe vai ianga me whai. Ia. Ia. La pese le na tusia e anti vai tupu to whai ono. Ai whaleo mausu e le atou o se vea. I le afiafi le nei. Ia, e alofa atuai i a te outou umalawa. Paanga tō tino a le Radio Samoa. Ia, whapea fōi, ia le Gagaifo Faiva. Le atou savea le nei, alofa tele mo oe, soifua ma ia manuia. Well, folks, that's it from us and from me. Those are the stories of our people today. Alofa mo oe lunga le upenga te whailangi, le tātou Facebook page, ia, whapea fōi ma le tātou YouTube channel. I trust that you will share and leave a comment. Our program, Soifua. Po o fea o e ai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli nai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia ma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tawheai le timu ngai se i tō mai wa o ngā lalai le fia inu mai whai mai e so tana po o a upele ai lalulangi pua o amale manu wa sola le la fa su